Alga Sımbatbek! Özbekistan kileminde küçüңdü көрсөттүң дүйнөгө. Алтын медаль мойнуңда, жеңишири жаңырат кыргыз жерге. Сымбатбек чемпион, Сымбатбек алга. Азиянын жылдызы сенсиң, мекениңдин сыймыгы сенсиң. Сымбатбек! Assalamu alaikum, урматтуу Акбай бар елдери. Мына бүгүн биз жакшы ийгиликке жеткен балабыз Алымбеков Сыпатайдын жакшы ийгиликке жетип Өзбекстанда биринчи орунду алып келген кыргыз күрөшү боюнча ушул элден бата алайын деп элди чогултуп азыр жакшынакай
майраке өткөнүп турат. Бул балабызды биз билебиз. Бул мурунтан бери эле күрөшүп жүрөт. Көчмөндөр оюндарда да 2016-жылы да 1-орунду ээлеген. Дагы да мынакей Эми Азияга дагы ээлеп атат. Кудай буйрса, бул балабыздан ийгилик күтөбүз. Мына бул сапарда биздин өзүбүздүн таласта өтө турган болуп атат көчмөндөр. Ошондуктан ушул тепкичке улана берсин, ийгиликтери көп болсун, эң негизгиси ден соолук берсин, үй бүлөсү менен бактылуу болсун, ата энеси менен бирге болсун, эл журту менен дайым элдин кадырлуу, сыйлаган, ушундай желбиреген желектерди утуп жүргөн жигиттерден болуп жүрө беришине тилектешпиз. Келиңиздер канаке. Ассаламу алейкум. Урматтуу алыстан, жакындан келген биздин кадырлуу меймандар. Бүгүнкү келген кадамыңыздар берекелүү болсун дейли. Мынакей бүгүн биздин айылыбызда күтүлбөгөн жерден бир жакшы жаңылыктар болуп атат. Биздин Сымбатбек балбаныбыздын баталуу аземине келген коноктор бүгүнкү келген кадамыңыздар дагы бир жолу берекелүү болсун. Анда эмесе мен микрофонду Зоотбек агайыбызга тапшыралы, калганын сиз улантыңыз. Ассаламу алейкум. Жұрт, сырттан келген қонақтар, жекжаттар, жана мынау алпарчуз біраз айтып қалды. Ушул биздин Акбабалардын кулуну дөөлө жүрсөк, баатырды атын угабыз, жанына келсең бетишин дейт. Ушул Сымбатбек кулубуз өткөндө көчмөндөр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан чемпион болуп келдилер. Анан жакын арада барып Азия чемпион болуп келди. Ана ошол үй бүлөсү менен, ата энеси менен, тууган журт менен ушундай болуп атат. Элдин баталап коюп, бизге чайын берип коюп, ушул бүгүнкү мааракени уюштуруп атабыз. Эми азыр ийгетеден келе аткан ата-бабалардан салып, ушул аксакал көксакалдарыбыз турат, ушул тойду эзеттеп койсок болот. Ушуну ачуу Азия менен ушул аксакалыбызга сөз берип койсок, анан калганы ушул неме уланып кете берет, Токон аке, аксакал сиз. Ассаламу алейкум елдіктер, ағайын туғандар. Біздің Сымбатбек балалар мына біріншілік алып келді, көріп бар. Өмір ұзын болсын, жолың шүдір болсын. Қайғы барсаң да байгеді болып жүр. Ақсақалдардың қарап жерде аппай балдың батасын адырағын білегі соның айналайын. Тілеген жет. Жақшылық көр, жамандық көрбе. Şu Akbaba neresi çevirsen seni ulaşırım. Ömür kubalayla. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlar, ağayın tuğanlar. Buna bugün Allah'ın buyruğuyla öz üstünde veririz. Çoğunbek Saçkan'ın balası bugün jakşı ümit bilen Allah'tan sorangan eken, şu baygeli bulup gelgen eken şu Saçka. Allah Teala bala çakanı verdi, soğuk versin. Bu Sımbatbek, ömrümüz uzun olsun, en solukta bol. Allah razı olsun. Allah'tan Kuday korbay vettet, Kuday'dan tilegeni gezin, Allah Teala berbatır şunday ümitti. Yani rahmet Bey, Allah Teala ilgili aksakallar güne çekin. Dingel atım gülüp olsun. Gülüp olsa iki jakta kanatım değil. Bakkan balam jakşı olsa büyük durgan şam çırağım. Alğanım bilen gelinim kıslarım jakşı olsa tegereğime tola konağım değil. Ansırağımda yaşılıp dingel atım gülüp olsun. Çok aytkan şu balanız şamçırak болып жүресің, келіндерге жақсы болса, шул тегелеңе қонақтар тола берсін. Allah razı olsun. Akbay var yerinde rahmat şutup gelip çoğu жақсы ниетте отырған арысқа рахматтар.
Ömürler uzun olsun bari erker. Rahmat. Assalamu alaikum. Бүгінгі біздің нерестің балалыстың урматы сыйлығы жақсылық менен тойда жолығып жүрейік. Мына балам денсаулығың чың болсын, сені тапқан ата-енең аман болсын. Мына елің бар. Ал сен бір емес закирниктің баласы емессің, мына елдің баласы бол. Мыналар өстей дағы бір күнде беріп, өзі беріп, бала шағаң менен аман есен бол. Ниет тілесең Құдайдан, рұқсат етсең Құдай берсін. Туғандардың атынан бізге береміз бар да, осы тапсырып қойып рұқсат берді. Ömürde oldu. Hayırdır oldu, bayırdır oldu. Kıl bölük tuğanlardan. Ana dözük veriyor. Almaz. Ya Sabir, sen taptın, sen babazanlık ayaktılar. Biz sen işin yok. Apartı var. Agışka'da bir tenderine de oturdu. Atanı, tamam gelin gel, iyi. Hadi gitsin olsun. Tezek. Arkadaşlar, hürmetli konuklar, tuğanlar açtı, hem sözdü. Bizim rayondan gelgen rayon yetekçisi. Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü seçim katılışçıları. Sıfatına bizden bir ayırdım dersen Kırgız elinin namusunu armak şöyle Ulut'un yüzü olup Kırgızstan'ın bayrağını götürüp Aziyan'ın şampiyonu oluşmaya kutuktayım. Şimdi bu spor bu adamın erki. Sportta kaçan erk bolsa, güçlülük bolsa, sağırdılık bolsa oşo gana egili geçirir. Bunun arkasında kança degen emgek kıldın, kança meynet kıldın, mına uşunday aksakallarının batası birinciden. Şu seni çoğaytıp özdürgön ata-enеңin batası. Oşonda öyle Kırgız elinin igiligi bu. Ardayım şunday Aziyanın şampiyonu olup, Mirdin şampiyonu olup, Olimpiyadanın şampiyonu olup, жақсы emgekten şu elden jurttun batasını alıp, Kuda kalasa Kırgız elinin namısına jarayber. Onda men şu rayongo hakim olup kelgenden beri ekinci Aziyanın şampiyonu da bizim Manas rayonunda. Eko Aziya şampiyonu oldu. Buyursa bunday ийгиликтер көп болsun. Жақшылығыңыздарды тең бөлүшөлү. Ушуга окшогон ийгиликтердин аркасында ушундай болгон сенин артыңда турган элиң, ата-энелериң, эл журтуң, аксакалдарыңдын батасы тийип, дагы ийгиликтер көп боло берсин. Аллах Таала ден соолугуңду чың, үй бүлөң менен, ата-энең менен, эл журтуң менен аман кылсын. Ушу түйшүктүү эмгегиңде arkasından iyilikler көп болsun. Ушундай батыр балдарды, ушундай чыган балдарды тарбиялаған, ушундай аксакалдар аман болsun. Элибизде тынччылык болуп, мамлекетибизде өнүп өсүп боло берсин. Ар дайым ал орнуңузда. Assalamu alaikum, hurmatli Teşri Aral ayının turgundары жана konukları. Mına бүгүн ошо айда бизде бир жакшы өзгөчө күн болуп атат. Негизи
Жана жогоруда айтып кеткен акимибиз өткөндө эле бир ай мурда эле, бир ай 2 ай мурда эле бала санынан ушинтип Азия чемпиону чыкты эле. Мына бүгүн дагы бир кубанычтуу болуп, биздин ушу арал чечтөөдөн дагы ийгибиз чыгып атат. Анан ушу ийгибиздин баары айтарым, бул акыркы сол болсун, мындан да дагы бийликтерге жетер, Олимпиаданын чемпионуна жет. Анан ушу сени тапкан ата энеңе денсаулык болсун, аманчылык болсун. Сенин машыктыруучуңа да ийгилик каалайбыз. Анан ушу бүгүнкү элдин ушу батасын алайын деп бүгүнкү уюштурган ишиңди негизи администрациядан акимибизден айтпай калды, ошо тиги район деңгээлинде өткөрмөк болчук. Анан айырбашты жок, бүгүн айыштырат дегенден кийин шарт-шурттурда келип калдык. Азыр жогоруда аким экөөбүз сүйлөштүк, бул эми мындай иш-чара дагы жогоруда аким айтып кетти, дагы администрацияда да өзүнчө иш-чара болот. Бул сенин ушу өзгөчө эме. Анан бүгүн ошо биз Дапургелде айыл өкмөттүн атынан сиздерге ошо 100 000 сомдук сертификатты уруксат бозот тапшырдык. Азаматсың, мектеп окуп жүргөн эле алдыңкы окуучулардын бири эле. Мына канча жыл бүтсө дагы деле жапжаш менен кайраттуу азаматсың. Сени тарбиялап өстүргөн ата энеңе чоң рахмат. Эми сен элдин уулу болуп калдың. Сен менен сыймыктанабыз. Бул чек болбосун. Өзүң айткандай да дүйнөлүк деңгээлге чыгып. Сен менен дагы биз жок сыймыктанабыз. Сымбаттык чемпион Сейлим Нуркозун баарыбызды сүйүндүрүп койдуң. Бир эле айыл эмес, жалпы Кыргызстандын жеңиши. Буюрсана өзүнөн кийин өзү машыктырып аткан жаштарга чоң шык берип койдуң. Спорт эч кандай шык болбойт деп. Мына 10 жыл мурун туура ушул башка 10 жыл башта көчмөндөрдү алып келген эле тарыхтар айтылып калып, 10 жылдан кийин чемпионат болду. Молодец. Сыймыктанабыз. Кут болсун. Kırgızlar ayda demezdi. Birinci ata dur, tara dur, kaydı demiş. Emoşul Zamelbek Üniversitesi kaydı yurtu. Sıvatbek'in tara yurtu. Üç kişilik söz verdi. Kendisi tayyelezi. Takimler var. Tayyeleleri var bu. Саламатсыздарбы, Акбай бауырдун тургундары. Бүгүн бизде бир жагдан чоң кубанычтуу күн болуп атат. Мынагу жээнибиз Сымбатбек чемпион болуп, ошонун немесин уюштуруп атабыз. Ата энең бар экен, бактылуу боласың балам. Ошо ата энеңдин алдында жакшынакай болуп, бактылуу доорду сүрүп, бала чакаң менен, үй бүлөң менен аман бол. Жакшылыктарды дагы далайда жакшылыктарды жарата бер балам. Бардыгыбыздарга ушундай жакшылык ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин, жакшылыктар боло берсин, жаштар ушундай ийгиликтерди жарата берсин. Аман болойлу, бар болойлу. Жакшылыктар көп болсун. Aman bol, daima Kırgız'ın gereğini götürüp, namuslu kamçı asap büyüklerden bakıyor. Biz olsa, taykelerin adından akçalarıyla sana pazarlık. Yok, bu atladı mı? Biz tapkan atasının kayıncırt gördük. Ebu hocam, balanın kayıncırt gördük. Kuda, yok, gelinizler. Арал айылын burada köprülerden mekeni
biz kerak akırlık menен balvonlardan aylandı. Sımbatbek'in bundan artı marşıtlarıcılık içinde iyi yük olup terbiyelerden ola çok sportmenler dağı bundan çok iyi yüklerge yetişini sağlaydılar. Şunday genişler ayrılmışlarda көп olup ынтымағы сағынан да жақсылықтар болар үшін әрбір шындай салтанат болашақ спортсмендерге шықтандыру керек. Жалпы барлықта қабылдайын. Өнер жастардың кетпендері бақтырдың. Барлықта денсаулық. Қанша байға көп болсын. Ұшымен шықпау болсын. Бұдан дағы ерліктерге жете бер. Өмір ұзын болсын. Бар болшы. Қырғыз елінің тілегілері жүру. Жамат шығып құттықтау сөздер айтып отырмын. Жамат. Азамат тигитеген жеңін атанын нұрекетін. Абдулға алай бішімсаға атамын сөздің. Азамат ташқылған жүзіменен алықтай қырқылы басын қырғын талдары қыран шықында оқын азамат бады. Оғы егілміз болсын, саға ден соқ берді. Ағын алтын алған келіп жеткелі. Аман болсын. Құдайken şarkının iyisi noktadan olur. Şimdi tarbiyalıdır. Üstüdüğünü söylüyor. Asportta bile yeki özümüzün batardım. Burada Akbayba Zamir'in malazı geçiyor. Onun rayonda arat geçiyor. Akbaybalar topluluğunu ödedi. Oğullaşta malazı rayonun kulunu ödedi. Benim Kudayı yolgap, Kırgızistan'ın kulunu olup kaldı. Elin adam olup kaldı. Bundan nasıl yaşıyorum? Bundan öğrettim. Bunun hiç yoksa Taşdova, tal bir yerin öğrettim. Bir sportmen geçtim, sportmen öğret. Kuday beri bala çıkan yaşlı. Ay çıkan tutmadım, tanıştım, tutmadım. Var bu olan olmuşlar. Şimdi komşu cemaat üstüne gittim, suyun paranı falan Қарамаса, қыз қырқындар, ұлы ішінде жалпы içіңіздер, елбік қалды, жестелер, күйе балдар, қоша çıkыңыздар. Birinci bayram densoğluktayım, her gün bölme densoğluk kalayım. Barımızlarga жалпы şu yenildim. Tutup gelgenizlerge rahmat. Densoğluğuna beken olsun, yenim öyküm, kendimde. Kırgız'ın алдыңғы балдарынан болып жүрер. Өзім семьям менен бактылуу болуп, ата-энем менен бактылуу болуп, үйүңөрдө жакшылык көбүрөөк болсун, ошо жакшылыктар көп болуп жүрөр экен. Assalamualaikum. Birinciden ушундай эр азаматты, ушундай чемпионду тарбиялап, өстүрүп, чоңойткон ата-энебизге, атабызга, апабызга келсеңиз сапар. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай даражага, ушундай деңгээлге жеткирген сиздерсиз. Экинчиден, сенин өзүң кымбат талпа эмгегиң да бул. Ал деген неоспоримый нерсе. Ошон үчүн ата-энеңизге чоң рахмат. Ошондой эле Калай Талка чоң рахмат. Ушундай келип апатаңыздарды берели деп келип өттүрсүздөр. Ошо ушундай сынадагы чоң ийгиликтер, чоң жетишиктер алдыда боло берсин, чоң рахмат. Ең қымбат болған уақыттар бөліп өткергеніңіздерге рахмат. Саған денем, саған игілік болған тошумен чекпей, даже көптен интердешіңе тілектесіңіз. Ушундай айтылған қабыл текмай қабыл болсын.
Tamam mı? Cemil ol, akademinin indiriyor, yezbisini indiriyor. Köşkü bölgen saklar, köşkü sözden saklar. Cemil uzun olsun, mahsus ol. Aman bozun, berin görezim bakalım. Akademinin bana şakanın aman edin. Yezbisini indiriyor, zaman bol, emrisi ol, mahsus ol. Aman bozun, berin görezim. Aman görezim. Dayanın görezim. Anam bugün kısılmak boyunca ne balmanlarımız negizi balmanlar көп болгондо бул жерде. Мен айтып коеюн, бизде үркүнч деген балман болгон экен илгери. Биз көрбөй калдык муну Малгайдардын чоң аталары. Ал киши өмүрү төө чепкен кийип жүрчү экен, тизесинен ылдый. Ошо төө чепкенин чечместен күрөшчү экен. Анан далысы жерге тийбей өтүп кетти ошо киши. Анан кийинки эле балбандарыбыз ошол үркүнчүдөн кийин ошо өзүнүн улуттук күрөш боюнча небереси чөбөрөсү болот Малгайдар. Мына Малгайдардын көзүтүрүү бу да кандай эмелер. Андай балдар бизде көп. Мен Сымбатбек үчүн айрыкча мен токтолгум келет. Себеби мунун ийгиликтерине мен күбө болуп жүрөм. 2016-жылы Чолпон Атада бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюну өттү. Мен анда улуттук ат оюндар боюнча республика боюнча башкы катчы элем. Анан мен тааныбайм бул баланы. Биздин айылдан чыккан. Анан эле мага айтып баштабай, сен айылыңа бир бола бар экен. Келгенде эле жыгып атат, келип бәрүнө чабып атат деди. Мен убактын бөлүп бардым, барсам Сымбатбек ошондо 19 жашта болчу. 19 жашта ошо бүт күрөшкөн балбандардын бәрин жеңип, ошол жерден алтын медалды алды. 19 жашында. Мына бүгүн 29-та. Мына азыр 29-та. Бүгүн мына айчанда ветеран болуп калды. Мына эң ушу ветеран ошонусуна карабастан мына Азияны багындырып келди. Мындайча айтканда эң бир мыкты түркмөн улуттук күрөш боюнча мына эң мыктылар түркмөн балбандары. Өзбекстан, Казакстан, не бир мыкты балбандардын далысын жерге тийгизип мына бүгүн биздин Асулда турат. Сага чын ден соолугунан берде акимибиз турат. Бакыт. Мен айтайын дегенде, вот именно ушуну айтышым керек. Эми ушулардын азыр машыккан залын көрсөлөр, машыккан зал. Мектептин котельниги от жаккан жерде. Эми мышыр ыйлай турганда, эми айда 5 киши зорго батат. Мен ашып кетсем 10 киши. Эми котельнигиге келип алып, котельнигиде тирленип калган. Тиги Азиянын күмүш медалын ээси болуп келди бирөө. Ушул энебиздиги илги истеген балабыз. Анан эми дагы таланттуу балдар көп бул жерде бизде чыгып турган. Анан ушуну бир эске алып койсоңуз. Мына спорт зал деген бизге абдан керек. Эми ошол ийгилик баарыңыздарга мен курс үйрөйүн. Өзүм келген ушул биздин айылдын жаштары дебил көтөрүп, ушул чемпионубузга да бир немеси бар эле, белекти бар эле. Ошо жаштарга сөз берели, ошо менен сөз бүтөт. Кабирбек байке, мына байгеңиздер футболдун, Сымбат ийгилигин футболдун, байгең футболуна 35 жашта, ушу жашка келип, Азия чемпиону болуп атасың. Будан да жашка алдырбай, спорт деген бул машыккан киши эмеге карабайт экен да. Жашка карабайт экен. Ансандай балалык чакыбыздын балдарын жакшылыгын көрүп, эсептеп айтылган кабыл тилектериң бар кабыл болдун. Камчөке жана Аксакал айтып кетти. Балдарды тарбиялап атсыңар, ушул жерден дагы чоң Азиянын чемпиондору, дүйнөнүн чемпиондору, Олимпиаданын чемпиондорун чыгарып эле. Ишиңер ийгилик болдун. Анан айылдын жаштары Сымбатбек жакын чемпион болду дегенден айылдын жаштары акылдашып бизге чалып акылдашып барыбыз. Бир-экинин сый урмат көрсөтүп коеюн деген ниеттебиз. Ушул жаштарга рахмат, айылдын колдоп ушундай Сымбатка ушундай эме колдоо көрсөтүп барып бүгүн ар дайым тынччылык болсун, ынтымак болсун ушундай. Азыр чакан белгибиз бар экен. Şu birlikte argımaktı, balda İngiliz koydum, tartışmıyor olmadı, sütürü koydum. Sağlıcı olsun baktık, genişlik olsun, çakan ayırdın belli görüp olsun, yaşları, anamlar 70'te olsun katillerden başlayıp, orada şu akeler, İngiliz var, şarkıdaşıp, argımaktın güzel geçesi,
азыр паспорт секторуна башташтарына буюрса Сыпатай жалпы Акбай бауырдың біздің қырғызстандықтардың жеңіші деп ойлаймын. Ошо айтылған кабыл тилектер баары кабыл болсун. Буюрса бата алам деп мынакей бата алдында турасың, мынакей буюрса баарыбыздын ошо ийгилигибиз бул. Сенин артыңда канча деген балдар өсүп келатат. Алар ийгиликке жетсин. Буюрса бизде сендей классташыбыз бар да, биз сени танабыз. Биздин да өзүбүздүн белегибиз бар эле. Райондон да тапшырчу белектерибиз бар. Шапа тапшырып Кыргызда жакшы сөз бар. Жет атасын билбеген, жетеси кул дегенчи. Ошо буюрса сен келечекте балдарың, жашапкан неберелери билип жүрсүң кандай, кайсыл жерден чыккан, кандай атанын уулдар экен, Assalomu alaykum. Birinchidan Allohga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Adan keyin payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin. O'shanda ele Sipatay bu jengish seniki emas, eldiki, el jerdiki. O'shanda jengishga Ушундай жеңишке жетишкен сага Аллахка чексиз шүгүрлөр кылсын. Аллахка чексиз шүгүрлөр. Ошондой эле сен ата энеңе, элиңе, жерге кызмат кылып жүрөр. Ушун менен чектелип калбасын. Будан да кийин Кудайым буйрса көп ийгиликтер жетишер. Кудайым буйрса өзүбүздүн Манас районунун жалпы 91лердин атынан жакын арада сага өзүнчө бөлөгүбүз бар. Өзү чакырып алып өзү өтөбүз. Кудайым буйрса. Канамызда жастар. Алкашла. Ат келген белегеге. Ат үстүнө туруп аксакалды ошончу мени кармап турам. Атка мискире. Анан алдыга аксакалды сүрүп акматасы берип койсун. Эс тартат. Алдыга ат кетпесин көчөгө. Akbatas berip koydum. Bana baktı, önemli olsun, atenası benim olsun. Yedüsüne baktı diyen yaş ballarına mı? Kuday göçtüdüm, gözden saçladım, sözden saçladım. Yedüsüne namanızın atenasının altında oynayıp bilip, bana çakasından yedüsüne bel bol koytmanlar, ömrümüzün bol. Başlı ballardan bol yaşayasın Aydanay. Amin. Assalomu alaykum, hurmatli sport suyuvchilar. Bugun bizde yaxshi ish-chara bo'lib o'tadi. Allohning buyrug'i ekan, biroz mehnat qilib o'sha Aziya chempioni bo'lib o'tiramiz. Ayilda bugun son ish-chara o'tadi. Ayil Akbay va Elizga elime barına rahatçılık tileyin. Yaşlarga o'sha mehnatni bağlab o'sha aq tulpar mingizib o'tiradi. Aybay ушундай жүрөк жылып атат да. Бардык эл журтка кааларым эч убакта жамандык көрбөсүн. Бардык элибиз, айылыбыз аман эсен өсүп өнүгүүнүн жолунда боло берсин. Дагы бир жолу чоң рахмат жана таазим.
Turgundары, qonaqlar, tushuntirib kelip bergenliklerге rahmat. Bunu ayırıkça aytqım келет, Акбаевардын жаштарына. Ушундай демилге көтөрүп, неме атын мүзөбүз дегенде. Ошонун аркасы менен кичине ушундай бир батаптуу ойлонуп, ушундай ойго келдик. Туshuntirib келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ушу жаштарга да чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем жаштар. Аман болсоңуздар, барыңыздар, барыңыздардын үйүңүздө ушундай жакшылык болсун. Күнөкөрүбүз, балбаныбыз бир сөз айтып койсун. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Bugun biz uchun o'zgacha aябай жакшы сонун күн болуп атат. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, кааларым чын ден соолук, эч убакта оорубаңыздар. Баардык жакшылыктарды каалайм. Ушундай даражага жетишкен ата-энеме рахмат. Ушундай эл бар экен, эл журтка рахмат. Дагы бир жолу барыңыздарга терең ыраазычылык. Аксакалдар, жаа менен жерге өрөттөйт. Ата менен элге өрөттөйт. Дагы бир жолу бата берип койсоңуздар аксакалдар. Ушул балага үй бүлөсүнө. Амин. Mamlaket tinch bo'ldi. Ata-onamizning baxtli sog'ayib, elimiz bilan amaliyot cho'g'ib, yaxshi yigitlardan bo'layapmiz.